speaker kalome hey kan MLA zom tak doctor ma thantea hi afak om katia hey tun tram chunga bill private bill pahni lai mai aron pulut theya hei hi ke ni legislature party chuan kan thlop ani ti kha karon soidua hei kha thu soi kan ngai tha SEDP an lo da to kha zir chiang loin an lo da ti kha chianga han zir chian le a thai an ron te a thenin an ron fak vak ma se han pas em chu a thalo ni anan ti bok se opposition thil ti ani wanga nol ring tum an ang ka tia heram he nam ta na tha an ti reng po pu te na thalo an ti chu thalo ti ve mai an ni zia hi win nia he hausa ka member pui I dinglama thu te he kan ron pu deputy speaker economic program le dan hi ai nang mi lo neo tunami hi chu dan ani kan chai lai hi pu speaker economic program kha dana tur ania khami economic program an soya kha dananga achiang kuang lo ti chiang lo khan an lo da ti na kha nia chu wang chuan tha ti reng si thalo he kan zoram mi pui te po hian an riat ka ring ani han ngai to la pu deputy speaker win nia po kan ram ta na thil poi mo mai resolution move to roma hem bin to ta hian an hlau mai soi kai chu Lengpui airport a Trolly contractor te na diklo taka an man khem na turle at ti chetu te hian at takin ron replace ro seti ania khatiang lampang soi chu hlau khan tuilo khan pu deputy speaker an han khalkual vel ania pu deputy speaker han ente heng te hi public ina an man tur mo public ina an man tur contractor ina na thona na an man hetiang hi ani hetiang hi public thil contractor tena an man dan ani heng te hi soi chu an hlau ani doctor ma thante bil hian pu deputy speaker kanrama pu deputy kanrama ram nei tu ten ram zau tak an nei lo an nei that lo thu aron soya chuti rual chuan kan sarkarina khutiang contractor an ngam lo lutuk chief minister fachuam an tiang po abil abila tai long karon soi pu deputy speaker abila tai long karon soi mo chuti anga an han ngam lo hi aza thagani Mizoram first ti ta poina Mizoram first ti ta pon pu deputy speaker an thelu ta group leader me wadia khong lai takin lo in sub se bi to ta kan soi pui don thawa ahun ma lo ti kha group leader ti ta chu nal lo nga pu deputy speaker kan huna ne he house a hian kan duang zong te a bilina kai hoi kan ron soi ne ya chu wang chuan Mizoram first ti ta poina FIR an thelu hetiang thil ti diklo tu man theilowa ho tu lu atanga an thop cha hi adiklo ni chu wang chuan pu deputy speaker he sarkar nuai hian thil thalo ti tu ten huang tawa thil diklo ti tu te hi man an ningai lowa voin ni apo he hau zom taka soi ho ngam loin soi ho lo turin an rom han nan siam he apoi ka tia thil thadu porna ma thil thadu tak in ti te ma se ani na taka chuan ram chevek ma sela Mizoram sarkar budget po davek ma sela an pu ta tilom na turata chuan khatiang angkha an chang lengam lo thina ni ti kha kan ron soitel duwa tin doctor ma thante bil ron putlu he thatna tam tak aneya he bilai hian mitam takina
ram zau tak tak nei te kan in restrict dan tur te ania iding lama mi te po khan achat zia an ron soi amaro chu opposition thil ti ni wanga nolan tum mo hi apoi ka ti thina mani loka kan home minister zom tak bil chu ke ni lam chuan kan ram ta na tha ani kan ti chuan kan pass pui pop mai ni I halloween kan pass pui ni voin ni apo hian hetiang bil hi tha tin na na chu he house ai hian select committee ti po ngai lovin kan member zong zong te an tha an ti si chuan lo pass pui turin kan run ngen pui ni e kalome